malo ya sa fa pe ole ale au mai ono lo wa tau le fionga le lo tena kovana o malo mo Samoa e fa pe fo il fong ftala yo malo fiti e ole uta mo to titi tau no mai ya talo to il po yo samlinga na oni nai minute ya ona amataro le pe ato tau no mai na ita tu malo fa lo ngia mo fa lo In a Samsung home, your devices are part of your life. A fresh start each day is a sign that you have full control at your fingertips. With a touch of a button, durable mechanics alongside smart features designed to wash away the stains of yesterday, maintaining your focus on what the present has to offer. Designed effectively to allow you the freedom to navigate each corner without breaking a sweat. Its innovation, reliability, and security guarantees a bright future ahead. Why buy Samsung? Because technology shouldn't just keep up. It should lead the way. It's a lifestyle. From the kitchen to the palm of your hand, one ecosystem, infinite possibilities. It's a family experience. From the wind-free air conditioner to the world's leading TV displays and sound, live your life the way you want it. So, why buy Samsung? Because you deserve the best. Jam, the trusted brand. Congratulations on choosing an allied health profession as your future career. The allied health professions are a vital part of the healthcare system, working alongside doctors, dentists, and nurses to provide essential services. And now, the Faculty of Health Science at the National University of Samoa brings you the Bachelor of Health Science program for 2026. With 4 specialization strands to choose from, you can tailor your education to match your interests and career goals. This 3-year program is available on a full-time or part-time basis, with a blended mode of delivery that combines online and on-campus learning. And here's the best part: scholarships awards are available for the year 2026, covering enrollment and tuition fees, transportation and book allowances. Plus, our team of highly qualified lecturers are ready to guide you
every step of the way. Upon completion of this program, you will get a rewarding career in the healthcare services. You can also study locally, allowing you to work a part-time or remain with your loved ones while pursuing your degree. It's the perfect balance of education and personal life. So, if you always dreamed of a career in healthcare, please don't miss this chance. Join the NUS Faculty of Health Science and begin your journey towards becoming an allied health professional today. For more information, please contact us now. Enjoy Sam's Independent Specials. Remember to take advantage of our independent specials only at SAB, simply the best. Greetings and Talafalava. Welcome to the Center for Samoan Studies at the National University of Samoa. At CSS, we are dedicated to the preservation, promotion, and development of Samoa's language, culture, and heritage. Our center is unique in the Pacific, offering both academic programs and community engagement that celebrate who we are as Samoans while preparing our people for the future. We have 3 departments: Samoan Language and Culture, Development Studies, and Archaeology and Cultural Heritage. We also offer a wide range of programs, including Bachelor of Samoan Studies, Postgraduate Diploma in Samoan Studies, Postgraduate Diploma in Development Studies, Master of Samoan Studies, Master of Development Studies, Doctor of Philosophy. The Center for Samoan Studies is more than just a place of study. It is the heart of our national identity within NUS. Here, students, researchers, and communities come together to explore, protect, and strengthen our Samoan legacy. Join us at the Center for Samoan Studies, where culture, language, and development meet. For more information, please visit our website at www.nus.edu.ws/Center for Samoan Studies or contact us at 20072 extension 102. In a Samsung home, your devices are part of your life. A fresh start each day is a sign that you have full control at your fingertips. With a touch of a button, durable mechanics alongside smart features designed to wash away the stains of yesterday, maintaining your focus on what the present has to offer. Designed effectively to allow you the freedom to navigate each corner without breaking a sweat. Its innovation, reliability, and security guarantees a bright future ahead. Why buy Samsung? Because technology shouldn't just keep up. It should lead the way. It's a lifestyle. From the kitchen to the palm of your hand, one ecosystem, infinite possibilities. It's a family experience. From the wind-free air conditioner to the world's leading TV displays and sound, live your life the way you want it. So, why buy Samsung? Because you deserve the best. SAB, the trusted brand. The School of Nursing at the National University of Samoa invites you to pursue a rewarding career dedicated to caring for individuals, families, and communities. Nursing is at the heart of healthcare. Nurses work alongside doctors, midwives, and other health professionals, providing compassionate, evidence-based care that transform lives. Our school offers a comprehensive suite of programs designed to meet students at every stage of their professional journey. These include Preliminary Certificate in Nursing, Foundation Certificate in Nursing, Diploma in Nursing, Bachelor of Nursing, Postgraduate Diploma in Midwifery. Through a balance of classroom instructions, simulation-based training, and supervised clinical placement across Samoa, our programs ensure that the graduates are both academically prepared and clinically competent. The School of Nursing provides a supportive and academically rigorous environment guided by highly qualified lecturers who are committed to developing the next generation of nursing leaders. Graduates from our program are well prepared for careers as registered nurses,
midwives capable of serving in hospitals, community health centers, and specialized clinical areas both locally and abroad. Studying nursing at NUS allows you to remain connected to your community while gaining qualifications that open doors to diverse opportunities across the health sector. If you are committed to making a difference in health and in people's lives, join the School of Nursing at the National University of Samoa and take your first steps towards a future in nursing today. For more information, please contact the School of Nursing. Enjoy Sam's independent specials. Remember to take advantage of our independent specials only at SAD, simply the best. Talofa and welcome to a world where your voice matters. At the Department of Media and Communication, Faculty of Arts, we're shaping the future of storytelling. We're creating the next generation of innovators. Here, you'll discover your potential, gain the skills to become a creative thinker, a skilled communicator, and a sought-after professional. Are you passionate about media and journalism? Do you dream of being a journalist, a presenter, a photographer, or layout artist, or a camera person? Dive into our programs. Choose from our Diploma in Media and Journalism and our Bachelor of Arts, or enhance your career with our Diploma in Workplace Communication. Develop essential skills: effective speaking, writing, listening, reading, and interpersonal communication. Build your confidence and open doors to new opportunities. Embrace challenges, explore new ideas. Our dedicated team is here to support you every step of the way. Join us today and explore endless possibilities at the Media and Communication Department. Your story begins now. In a Samsung home, your devices are part of your life. A fresh start each day is a sign that you have full control at your fingertips. With a touch of a button, durable mechanics alongside smart features designed to wash away the stains of yesterday, maintaining your focus on what the present has to offer. Designed effectively to allow you the freedom to navigate each corner without breaking a sweat. Its innovation, reliability, and security guarantees a bright future ahead. Why buy Samsung? Because technology shouldn't just keep up. It should lead the way. It's a lifestyle. From the kitchen to the palm of your hand, one ecosystem, infinite possibilities. It's a family experience. From the wind-free air conditioner to the world's leading TV displays and sound, live your life the way you want it. So, why buy Samsung? Because you deserve the best. Jam, the trusted brand. Fato a fau tui vai liwa. Pe a fai e fi sangal matang. Ona fai mai leo le mau Samoa. Ua fau tu le li ina yatua. I foi le nei yaso. I le lolo wa ma le finangalo le tua i timunga. A o le maua i o fau launga Samoa. E whapoponi a soua. Ai le tu honi asfolau. Ma olunga ma poe le paia o sauninga. A wao lewa a fifia mai le paia ma olunga. Tai o e kalesia. A fia mai foi le paia ma olunga. Wa faulo lunga o le tatu malo i le fio mai o la ufionga i le au malo o le malo o la misiofo. A fia mai foi sui o fono sui tofia le su atu le sunga le laule le male to le fionga i te tai o le malo le ni palmia. A fia o foi le fionga le fonga fasalai. A fia mai ministar kapeneta ministar ngolango.
ia e whapea fōi sui o malo mai whafu. Maulunga fōi le nei tae awa wale fio mai o lau fionga. E le matua ia pulu mātala e junior. Lau fionga i le kovana lutena o malo mai ki Samoa. Pa ia o Samoa ua poto. Ia ai ale pa ia maulunga. Tupu mai, tupa au ma tamali i ma whale upolu. Mai se foi fionga i tamai taisa. Pa ia o lau whainga luenga tutofi e le tua. O le awhae e ina i le nei aso. Pini tau o loa o tātou tunu. Pa ia masa ma whainga o tātou tunu. E amata mai saua se ia pa ia whirim pulitu. E iei stemi ona tanoa leo le fionga i te itai o le malo. E anga tonu ai le nei aso ma le maulunga ua awhia mai ma tala mai au. E iei leo le mātou manatu. Mātou whātalo whātu ia i le nei aso mātango fie. Pa ia maulunga o le sauninga i ona i tū te tele ma ona i tū taulangi. Whātalo whātu. Pa ia i masui o le fionga le li pālmi o le teitai fono. I awhia mai. Su mai ma tala mai au. E le sauninga le nei. Mō le whae i nātu. O pine tau aloa, alo tātou malo. Mua ia me mutau tsa, ua ale vi inga o le tua, se i sulama. Tātou sa filona ngale lei malona whamaoni i a Samoa le melea. O te tapa ai, alo sunga i le whawhengainga. Sunga a latu dokta latai, al whawhengainga taulangi a walo sinama, le vaina lepa. Ia whape foi whale sa alvalasi, mamalu ia tue tu sa mau. Ia, sumai, tala mai au, mō le amataina o le tātou sauninga. Nau sunga i whawhengai. La tātou tāpua i le tua. Mātai o lua sifulu, anona whai upu e lua sifulu ma lima. Wala watu Yesu ia te i lātou. Whapea atu leo ia. O tau i loa, o li onu ese ua li itai i lātou. O e wasili foi, ua pule ia te i lātou. Ai le whapea o tau, se fia sili a te o tau, ia whai o ia ma o tau au auna. Se fia mua fo ia te o tau, ia whai o ia ma o tau tau tua. Se o tātou talo mo le nganga pa ia, e o tātou i fo matatalo. Lea tua, sili a se, mātou te whanau nau atu i lawa fio, Pio mai e alai lo nganga pa ia. To ia, mapapatu say nai mātou umanei. Nei o mātou whai ai nei sauninga i le awa ma le mi ngāo e te tau ai. Ma ia whasisili nai pēa lo lava vi inga. Ono Iesu o mātou te talo atu ai nei. Amen. Nā tātou pese le pese se lau vānu sifuru. E le lei mea uma ua ia Iesu. A whātasi mai o te while mu. So se ngā luenga pule lo matai. O te loto atu whiri mai. Tātou pese le pese se lau vānu sifuru. Matai o te loto
Nei mawhauwhaunga whaaleanganga. E lima taitai nai tātou le nei wha moe tā ua. O te whia whaitauina nei upu mai lea whionga pa ia ane atua. O le tusi o kolose, i lona mta upu mua. A le whai upu e tolu, se i o e sfuru mai le lua. A le au whaitauina nao ni nei whai upu. Whaafonga maia, e nisi nei o a whionga pa ia anu tātou atua. Mate ai au ia tu foi, ina ia ato o toa no tau iloa le lei o lona whina ngalo. I le poto uma a toa ma le mawhau whau whale anganga. I o Tausaga vali e tusa ma le alii, ina ia fia mai o ia te o tau i mea uma. Ma i o tau fua mai ngā luenga le lei uma lava. Ma ia tupu pea lo o tau iloa le lei o le atua. That you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Paul's letter to the Colossians, chapter 1, verses 9 and 10. Whamanuia mai le atua, e ale le tātou whaitau ma whanongolongo e nisi o ana whiongo pa ia. Me ia tū maua tupe ia te ia lona lava vi inga. Nei se ia o le whawawau. Amen. O le manatu au, o le tusi whaitau aso i le nei vai aso e whapea. Maua ina ma le fōa ina. Receiving and giving. O loo mawhauwhau ma tō manatu ai, le au whaitau tuspa ia le larolangi, i le winga o le talia ina, ma le fōa ina. We follow the International Bible Readers Association lectionary, and this week, Bible readers around the world are asked to meditate and to reflect on the theme of receiving and giving. Le tāua o le ola foai, le ola o foina, le soifua tautua, ia le ngata na o le talia, a ia fia e foai ma ola tautua ma o foina. Tāua o le loto malie, i mea tātou te maua, ma le tāua o le ola whaasoa atu. It's a reminder for us to be grateful for what we have
and also be willing to give of ourselves, to care for others, to love and to serve. O le finangalo lea o le atua, i o tātou wola foai, i o tātou wola moisi, ola au auna. Tasi lea fe au tele i le tusi pa ia. Mai lava i le tusi o kenese, se ia o le tusi muli muli, le tusi o whaalinga. O le atua foai, o le atua whaitaulanga, o le atua e soi fua moisi, malana fuafuanga. Giving is in God's divine nature. It is innate in his being, embodied in the life of his Son, Jesus Christ. In his message, his teachings, in his morality, and in his humanity, a God who gives, who loves and cares for all, and especially those in the margins of society, the least, the neglected, the poor, the weak, and the sinners. Tasi o au o ngā tele a Yesu, o le taitai au auna, o le Mesia au auna, a servant Messiah. To be a leader is to serve. Jesus' definition of leadership is servitude, is to give, to serve and not to be served. Whai mai Yesu, e siri le foai, nai lo le talia. Whai mai paulo I upu sa au whai tauina nei. A o tātou I loa le Yesu lea, le atua lea, le Mesia o foina, le keriso au auna, o na tātou I loa lea, o na ola ina o lana wheau. O na tātou fua ina lea, o fua le lei, o ngā luenga le lei. Or as Paul says, being fruitful in every good work. O le atunuu le nei, si o tātou atunuu e pele ia I tātou, nā fua I le soi fua o foina, le ola foa ina, le soi fua tautua a o tātou tua a, o tātou tia mai I tia sā. Lo lātou a fusasina, lo lātou toto na whaamalingi ina. O le mau lea a o tātou tua a. When we give, we receive. When we receive, we must give. O le ola foa ina le nā o le atua. Nā oa o ina ai tātou e o tātou tua. Whamalo, whawhitai. Ia te o tōu ua lautongia I le nei sauninga mamana. O manatu, ua o tōu māsani I le mau le nei. Le mau o tātou tua a. Ua o tōu wola ina, le whina ngalo foi lea o le atua. O tōu o taitai au auna. Servant leaders. Whawhetai I la o tōu tautua, I la o tōu au au nanga mō Samoa. Today, our country, our people acknowledge what you have given to this country and to this nation. And we thank you, we salute you, we honor you for giving of yourselves and for serving Samoa. Whawhetai I la o tōu tainga, ma la o tōu whātai tainga, mō whānau lalovaoa as o tātou atunuu. Tasi a le ola o le tangata, o lau lea tala e whai sia mātou au talavou. I always say to our young people, we only have one life to live. Make the most of it. Use it for the good of your ainga, your village, and your country. Ia manu ia tele, le nei sauninga mamana. Mo o tō uma, o whamanu ia ina, wa amana ia ina,
la o tau tua, o la o tau pulelea. As we listen and read your achievements and your service in this program, it inspires us all to be good citizens of our country and of the world. Ia manuia tele ono Yesu. Amen. Nā tātou pese, i le pese se laus furumare lima. Pei o le ua e susu ai le lalolangi nei, e ola ai matutupu ai, o mea tutoi nai. Tātou whāwau ni te tālo. Lea tua sirisiri e se, lea tua mamalu mapaia lawa fio, lea tua malo mātunuu, o lanu magangana ese ese, o lea tua o lea lofa, o lea tua o le saulotonga, o lea tua o le file mu. O Samoa e whawai lawa fio, o le taritonunga lea ma le folofolanga na whaia o mātou tua a. O le folofolanga mātou te whaa wawina. O whai ilangi la lātou folaunga. O tā oto mai i lātou i tia sā. O lo tū matila pēa la lātou mau. Lo tū pēa la lātou whi au. Ia whawai le atua Samoa. Mātou iai le nei tū la. O mātou whaau na whamanatuina, o le ono se furu tausanga o le mātou saulotonga. Whātumuria i mātou i le anganga whawhetai, ono le nei mea alofa o le saulotonga. E le whaingo fia na mātou maua, na maua i le toto masaa ma le ola whaitaulanga. Mātou whawhetai mo i lātou nei, le lātou soi fua tautua, lo lātou soi fua o foina, lo lātou sao tāua isi o mātou atunu. Ia e whamanuia mai i a te i lātou. E lingi mai au manuia i lunga o Samoa, e lingi mai lo nganga pa ia i o mātou tai tai. Whamanuia i le ao mamalu o le malo, whapea le sui o le whanua sui tō fia. Ia iai lo wanganga pa ia i le pāne mia ma le malo,
Whaanganga ina tai o e kalesia I lo fina ngalo. Wha o ina ma whatamau ainga ina tangata nu uma o Samoa. Ia whatu mawina lo mamalu. I lunga o le nei atunu. Ina ia whaawa waipea le mau o mātou tua a. O le mātou talo lea. E alatu I le suafa manu malo Yesu Keriso. Lo mātou walii ma lo mātou whaola. Amen. Lewa fonga la langile. Saunoang ya me se foi ole upu faala I au. Le fionga le tuo. Ya wale nei sauninga. Pafta ya tu lau sunga le te tai o sauninga lau sunga le fai au fomai. Ya mo upu faala au ya me se ole fionga le tuo tal talonga fo. Ya ina Emmanuel le nei fa moi moi stemi afiatu sama tu tala. Ya wale maulunga ya ma le sauninga I nei tai au e ya te ule avatele o te tapai ma le whalolo lau whionga I le taitai o le malo lau whionga I le palmia mo lau saunoanga. I invite the Honourable Prime Minister for his address. Lau whionga. O te tūlai le ava ma le whaalol tele. A wā le maluta wee o Samoa I ona tūlanga whaalupe. I le sua lausunga I le taitai o le sauninga. Lausunga Reverend Dr. Latu Latai. Pio lau fionga I le au mamalu o le malo Samoa ma lau masiofo. A fio sui o le fono o sui tofia. Fio lau fionga le lutena kovana o le malo a Melika Samoa. Fio lau fionga I le fafonga feta lai o le malo fiti ma lau fartua. Fio lau fionga le whaurulunga o le malo toke lau ma lau fartua. A fio li ma minista o ka peneta Tainane le paia mawalunga o le whaamsinonga Samoa. Fio lau fionga le fonga fetalai le pāle mene o Samoa. Ma le paia mawalunga o sui whaipule o le maota. O te whapaia tu foi le paia o Samoa I ona tūlanga whalupe. A wā le paia mawalunga o Samoa poto poto. O le paia la valea a wā inga ma lato tama. Tama mo lato wainga. Leo songa tu mo mapule tu au ma la taua. Ai ngai le tai ma le va o fonti. Fatu lau. Tato vata puia foi ma tutuila ma manua. Pa mai le tala al tausala o papa ya mali e toa. Wo mao mai wo malo. Ai sawe ave le mutia le tuto. Ma fatalitali ilangi se ao lo malo. O le tai au ula le nā Samoa iai le tai au le nei. Na sunu iai le tātou ala fale I le atua. Tō ai manu a wā matangiu whengai maleata. Fale u mautu angiangi. Malae ola mana whonga. Ma le mautai au e fia o lo puna whanau pe ia Samoa. O lea ua whaavae ai lo tato malo. O le malo na whauao, whaupoe o tato matua. Tupu mai, tamali im whailaunga, whaletua matausi. Ma Samoa atoa. O lo malo na talitali ilangi. O lo malo na tau whātū. O lo malo na talo sie o tato matua. Lea wa tato iai I le tai au le nei.
Ao tātou iai le whamanatuina o le ono se fulu ma le whātausanga. Talu ona tuto'atasi si o tātou malo. Ia le mawhai ai o na ngalo pe a whai tātou te toe tatu le to'o ma toe tepa i le ata. Ai sea, ana le ai ana nafi, e le ai le so. A o le so, e ta pena ai tae ao mo le tātou savalinga. O mahea le aso ana nafi o le rua i aso le tātou tuto'atasi. Tā tātou wangai umai le malai o le whautunga tangi e Samoa. Se i toe velo lava le tia lea. Le tia na whawhau e o tātou mātua. O le malai na tapena. Pe mai e utu ai lo i whawhonga o tupu pe a maua lo na nofuanga. Pe mai o le malai na tapena ai le tōtō ma le fue. Ma le whala e whala i luma i a Samoa. A wā Samoa nei ma le lumana. Pi ia le atua. Wa tātou waia i a taata o tau le leia i lona wha maoni. Ma lona alofa tu noa mo Samoa. Tai au nei. Sa whaatasi atua i le tātou malo. I le toe tatala alo ia o le maota o le mau i vai moso. O se pine wha mau tō matila. Pine wha mau mole lumanai. Pine wha mau tātou te manatu ai le osi ngā taulanga tātou matua. Ina ne ingalo. Ina ne ingalo. Ina ne ingalo. Pe la tau taulanga na whai mo tātou. Na masoia i le ala. Na masese hele lofi. Ai fe mai siantala. Samoa. I au tau fifi le mu pea. Ai au ngalo toto le nei mea. Samoa, ina ne ingalo. Ina ne ingalo yola le taulanga le nā. Walai ona e sapi le fale o puna oa le tai au le nei. Aua ne ingalo. Ia ola i loto manganga. Le meolo tātou tutu e le aso le nei. Ina i o tātou manatua, lau ngā luenga e whai nei, mō tai ao i le atunu. E ia mana mamalu o Samoa, o leo tātou o mai, leisi vaenga o le whamanatuina o le tātou tuto'atasi. Sa ata pena e le tātou malo, le tātou sisi ngā fua. Ina i au toe au whanga poto mai i Samoa uma. I Samoa nei, mātunu mamao. Te o tātou toi fōi mai le mato le vai, na tātou wasu vai mai. Te o tātou toi vai, se toi whātū le whangā, tala le la afa ma le la whala. O la leisi mea toi whau, ma toi pau, ma toi mati, ma toi ti mata i leu penga, mo Samoa mo le lumanai. Mua. Toi sila i le whaavae o Samoa. Ia whaavae i le atua Samoa. Toi sila le whaavae papa o le atunu. Pe nao na tau. Ai le whatinoa. Tātou vai le nei vai tau le luluti mai o whawhitauli. Ma me ese wawhatia el tātou malanga. Pe ese inga. Le mautonu, fuala au whasaina. Ma le ano noa i le whainga malanga. Ono le tele o whawhitau. Peitai. A tātou pipi i lava i le mama. O le taimira sanga o le alofa tū no le atua. E le mawhai
ona whaale tonu le tātou malanga. Lea la lea, o whaatino ina ai le nei, wha moe moe tā ua i le so, ona o le soifua au auna, o le paia ma le mamalu, o le tātou watunu. Tātou te manatua ai le tautua o tātou matua o whai langi le fōlaunga. Tātou te manatua ai le tautua, a e nā saina le ngasu o le tai ao, a o lo tātou mafuta whea. O le talitonunga whawai, o le fua e te lulu, o le fua le nā e te sele sele. A o le ala i le pule, o le tautua. Ma e le aise tautua, e alu alu fua. O le whamoe mo o le tātou malo, ina iai se vai tau. Tātou te tō mana tuai mamana ia le tautua a tātou matua. E ala ilo lātou sau le tautua ino le tunu i vaenga e sese. Po ngā luenga, po le kalesia, po tālonga, po atina e, po pisinisi malamanuia, po tautua le malo, po le alava. Ai e tau ane ai le amana ia. O tautua uma sa whatino mo le atunu. O le wha moe moe ola o le tātou malo. Ma le manu lauti o le tātou sisinga fu o le nei. Ono su whātau sanga. Samoa ua tasi mo se amatanga fau. Samoa ua tasi mo se amatanga fau. Na ia tātou tā i luma. E pei o le wheau o le whainga lotu o le tātou sisinga fua. Tātou tā i luma. E manui ai whaiva matiuti o le tātou ngā luenga. Ile e kālesia, ile atunu, tai nane le tātou malo. O le nei aso, o tātou poto whatasi e tui na atu, nisi o pine tā waloa. O maean whatula fonoina le tātou malo, e tui na atu ia i lātou e tolu sfulma le tolu, o whirwhilia. Ona o le lātou soifua au auna, o mafu ai, ona whaia le nei sauninga mamalu. Mua o le koluse a mali atoa. Lona lua polo inga Silia Samoa. Lona tolu polo inga Samoa tulanga mua. Lona whainga paanga a Samoa. Polo inga whainga paanga a Samoa. Lona lima polo inga mo ngā luenga maua e malitau le leia. Lona ono official polo inga Samoa. Lona fitu sui polo inga Samoa. Lona valu polo inga le au mamalu le malo male tautua. Male pine muli muli o le pine le au le malo Samoa mo le tautua. E lei whaingo fia ngā luenga sa whea ngai mar komiti. Pei tai wa iai le talitonunga. E le uma le whaiaso o le atua inisi o le tātou watunu. Ina nei me ane. Ua whape mai ua whapito le whiriwhiringa le tātou malo. A oai lava o le a whiriwhiria le nei aso. E whaasolo pēr le nei tau mwhainga e tai lua tausanga ma whatino. O le tai ao nei foi. O logo whatulanga le isi tauninga whapitoa le tātou malo. O le tui nātu leo pale. I whanua maliu uma, o loo lango mawai tamaainga i te whau. E le ngatai leo tūnga mauma, ma oli orisanga e whaavavaua i lātou na asaina, le ngasu o le tai ao o sairi ngā māloa Samoa. A maea le tātou sauninga whapitole nei, o na tui nātu lea, fio atu, lea o le mālo sui o le whono sui tofia, mai lato umata waloa. E tui nātu pale alo ia umanei.
tātou te mana tuai, le soifu au auna tātou matua. It gives me great pleasure to address this 8th Honourable Award investiture ceremony to recognize our citizens who have made a paramount outstanding contribution to all facets of development of Samoa, both to the national and international level. The commencing of this honorary national award ceremony date back from 1984, when the government developed a policy that has become a law to recognize and merits the exceptional service of our country and our people. To date, more than 100 countrymen and women have been honored and recognized to their great service, ranking across different professions. This afternoon, a total of 33 citizens will be honored on their supreme contribution to Samoa through their service in religious, medical, legal, teaching and sports professions, agriculture, public administrations, businesses, and private sectors. And community services include recipients of being passed on by their contribution deserve recognition and honor. Pursuant to the requirements of the Honors of Award Act 1993, 9 medals would be conferred this afternoon. These include Maliator Cross, Chief Order of Samoa, Order of Samoa, Companion of the Order of Samoa, Order of Merit, Office of the Order of Samoa, Member of Order of Samoa, Head of State Service Order, and Head of State Service Medal. On behalf of our government and our people of Samoa, I acknowledge gratitude and the receipts of these awards for their service to our country. Thank you for being true on your calling and for all the milestones that you have achieved and your tautua for Samoa. The conferral of these awards is a testament of a government, heartfelt gratitude and sincere appreciation for many years of the exceptions of your service to Samoa. Today, history is made as we celebrate the celebrations of your hard work. We pray to the Lord blessing upon you and your families. Congratulations of being recipients of Samoa 2026 National Honor Award. Soifua Maimanuia. After Yatuli. After Yat. Young Eli. Eddie Palmia Molang Saunanga. Ya o whaafonga mau fo il mot. Na fuanga atoa e peona. Fo ina ili nei sauninga. Ya e whapea fo ila tone whiriwhiria. El committee ma wha maonia el kapeneta ma lau fionga. Lea ua ia ili nei tae au whaaftaitele mo le sauninga. A o le I amataina le tōlau lawina o whailonga ma pine tau aloa si o tātou tunu e peona ma lele o tātou teitai le fionga le li palamia. Mātou te talo atu I le valaulia. Ina ia o tātou tūtulai, mō sina minute, tātou te manatua ai, tupu mai o I lātou uma o tō whawhama I tie sāsa o lātou ngā lue, ma o lātou wasaina le ngasua le tae au, I so se matatai le tunu, tātou te manatua ai lo lātou sao. Can I ask everyone to be upstanding for a moment of silence to honor all our citizens, the citizens of Samoa who have served our country and accomplished great milestones for Samoa. Whaaftai. Thank you. Please take your seats.
le koluse amali etoa. E tusai ma le whaasinu manga o le tulafono o whaelonga taualoa Samoa Feifselau I Watolu. E whae inatu ia I lantou wailonga le whaalia o lo lantou loto toa ma le loto tele. Atoa ai ma le ofo inatu lo lantou soifua e siri o nailonga I luma o le fili. Po se osi ngā taulanga ua ofo ma walunga tele e ofo inatu mo tangata e na ia tusai matulanga onga ma le mawhatia o se auaunanga. Ma o le taimi mua le nei whaafonga mai le tunu ma le paia o le sauninga. Ua whae ina tuai le nei pine tau aloa. Mo se tasi o tamali I o le tunu. Mai ai te wala ua tuai ma le ngang whaaloalo I la ufionga I lea mamalu o le malo. La ufionga tui ma le lifano ina ia tala atu ao la ufionga. Mo le tau auina ia o le nei pine ia manisi o pine tau aloa o le a tau auina ni tae au whaaftai la ufionga le tamainga. Sa ia soifua mai I le aso whao me a Feifselau ma le tasi. O se tai I I lona talavou. I na ua whae iai I ar suafa o le tupua. O ia o se tasi o tai I longa o le mau o Samoa. Le a Feifselau luas fulvalu I na ua luta le tai. E whenga iai ma le malo New Zealand. Sa tele lo na sao I le tau mawhainga ma le wha mau popoina o le mau o Samoa. Na iwai na wha au nuua I New Zealand. I le tau mawhai lava I le taimi le nao I la Tausaga Tuto'Atasi le tunu ina ia wha atape le mau o Samoa. Toi te liu mai la na fionga. Ma wha awawai. Le tau mawhainga o le mau o Samoa. Wha atasi manisi o taitai o le tunu. Ia te sema le a Feifselau luas furuiva na masoe ila na fionga. I luma o le mano o Samoa sa o lantou uia e le awala I pia mo le whaelo ina atu o le mau o le tunu. Mai peo na sao nole taitai o le malo ina ua masoe le li o lana toi upu Samoa e ia o ngalo toto mo oe ma a whai o te oti ia fifi re mu. O le whailonga o le kolusia mali atoa ua whae natu I le fionga ia tupuata musese le lo file tolu ua tu malo. Ma o te wala watu I la ufionga I le tama ainga tu ia tua tupuata musese ia mo le tu ina alo ia mo le wha a e natu ia I o le pineta ua loa o le kolusia mali atoa. Tai Marie, ja. Ja, mai speciale. Whawhitai. Whawhitai lau whianga tui atua, ia a whia mai lau no. No whanga whawhitai tele. O
le poloinga City of Samoa, the Chief Order of Samoa is the nation's highest meritorious award and may be conferred on persons who have made paramount contributions to the state and to the people, the lives and culture of Samoa on the national and at the international level, and which deserves the highest recognition of the people of Samoa. O le poloinga City of Samoa, o le whaeronga maulunga, mo le tautua mawai, mo le tau le leia, whae inatu ia i la tau na whae sa whanga pito City o na mawai le malo, mo le tunu umaona tangata, o lo tātou so tanga ma o tātou ainga le anga nuu o Samoa. Ai meise le tūlanga whaale le anga nuu ma le whaale tunu ma whaale malo, ma uala ngā tatau o na whae inatu iai, e tūlanga ma malu i le alo ia. O se matai mai sa fotula whai le whioanga whunga poa ma sa fotula whai sawai. O se tasi o matai longa o le maua pule a Samoa e peo na wha mapopoa i le awhi iwisalau mo le wadu. O se tasi o matai na wha au nuua matai tai o le maua pule a Samoa na wha au nuua i Saipan. Ma nisi sui e fitus furutasi o le maua pule le tausanga e awhi iwisalau mo le iwa. O le tausanga e awhi iwisalau sfurulima ina ua maui le taua mua le lolangi ma ua whapenao na ngai mai ni usila i nei mo whai masuia Peritania. Sa to e taliu mai e le malanga al to whai a sa fotula whai. Talo whai ua le tau nuu i whanua. Nei e mali wai a o whapenao na wholau mai i Samoa nei. Mana tua pele ta i longa ma le toa e lona sao i a Samoa ma ona upawhai, ma lona tuto'atasi. E ia e tau le awatele o te whaeloa atuai ma le whaelo alu. O le poloinga a Samoa, the Chief Order of Samoa, e whae inatu i le tō whae a namula urula waki mamoe, ua tū malo. Ai o lo i nei, ia le tō whae namula ulu ape a tupou tivoli ma namula ulu. O le sui o le ainga, mai le tātou ainga i whunga pōm tō sivim sa fotula whai. Ma le umea namula ulu, ia e tau ao le pine o le tō whae a namula ulu, le waki mamue. The Order of Samoa may be conferred in accordance with the law on persons who have made an outstanding contribution to the state and to the people, our lives and the culture, not only at the national level, but also at the international level. O le poloinga Samoa, e whae natu ia i la tōna whaia, sa whanga mawa e le malo, ma le tunuu, o lo tātou siu manga, ai maise o le anga nuu o Samoa. A toai ma le puipuia o mea sina le tunu. E le ngata i tutonu o Samoa, e whapea foi ma tunuu i whafo. O le whionga i tama inga na soifua mai le awhi varu selau turulua. Tu o le malo i le asono o Februari, awhi selau sfurulua. E mai le ana papa ia mai le. I le aso sulima Novema, awhi varu selau i vavalu, a vea i mali sili o le tunu. A o iai lalo sa moa i pulenga sia mani. O ia, sa tau la mua i leo ina o le finangalo le tunu i pulenga malo. Ai meise lo na fina winga o le saulo tonga o Samoa whaatasi manisi i Samoa. I le fina wina o le mau a Samoa. I le vai ma siamani o Peritania e whaapea fo i ma Amerika. Wa whaeina tuai le tātou malo, le pine tau oloa, o le Order of Samoa, po le polo inga Samoa, i le whionga i le tamainga, e whionga i a mtaafa Iosefo, ua tū malo foi.
Peitai o lo inei, le fionga tau ili kolose fruen, e whapea foi Elizabeth Green, o sui, o le ainga, mai lana papa, ia o te tāpai na ia tala mai ao mo le whae ina tu ei o le pini tau aloa. O le testimony e whapenao na whaeina tu e le pine tau aloa o le polo inga Samoa. O le fionga ia I inga pisa. So I fomai rafe baruselau varulua I saai ia meisi foi o popua whaasaleanga I savai. O se tasi o le sui o mau o pule. Whaun ua whaatasi ma le totele o tamali o le tunu I Saipan la fe selau male iva to e taliu mai le fionga ia inga I Samonei la fe selau surulima mai pe on si le fie to telo le tunu e fa pe le tala e o ai inga I le matafanga I Saipan o tu uva mai Samoa ma to telo le tunu manamlo uru e fa pela le tala le o ngā sami po o le alo sa ia ina sa ia whau ai le waa ma tau mawhai e alo fia ma o mai ai ia le fionga ia I inga ne ala ato a fio sa I pe no lo ia I lava le wha maoninga na e tau o le I inga street o lo ia I lava e o mai nei le so e ui na tui malo ai mana tua pea lona sao I le malo Tuto'Atasi o Samoa. Ne ua fio mai le fionga e suanga masunu tui sila o ia o le grandson o le fionga iau inga ia mo le tau au ina o le pini tau loa mo le fionga iau inga. Fio mai suanga He was born on the 22nd of July, 1950. Attended a school in Samoa, attended the Marist Brothers and St. Joseph's College. He graduated from the University of Auckland with a Bachelor of Laws, Bachelor of Arts and Masters of Arts. He worked as an attorney at the Office of the Attorney General for many years. He became Attorney General of Samoa from 1988 to 1991. He became Chief Justice from 1992 until his retirement in 2019. He served 27 years in the courts of Samoa as the Chief Justice of Samoa. He passed in 2021 at the age of 70. Ladies and gentlemen, can I welcome the spouse of the late Batu Falefatu Sapolu to receive his award on his behalf. Lau fionga elinganoa.
Sa o tauina I kolisi o Samoa. Whanau mo whawhailele leo langa tautua mai le whanga wharise la ma pia. O se tasi o skolasipia le tunu. Whauina mai universite o tako I New Zealand I le whailonga tau waila au whawhomai. Tō whielo nei tū malo, me whanga mwhale a se la, e vea ma whaipule o le palmene I le awhiv se lau fitus furuiva. Na vea minstau I le ele mfo ngā whanua, whale meli mwha se lalonga I le awhiv se lau walulua. Na vea minstau a onga, tupulanga talavou, mtalonga manganu. Na vea foi ma minstau whaatoanga ma whainga whaiva. I le lua fisfulu ono I le lua filu lima. Sai an tau aveina ai, le tofinga o le sui, o le fono a sui tofia. E pa ia o le sauninga. O te walau atu ma le whaalolo. I la ufionga le mamea, tu le tufunga ropati molia. Mo le tau awina. O le pine o le whaironga a Samoa. Ya, o loo a whia tumalona whaletua, whionga yama yava. Paftai tele lau whionga mamea. The companion of the Order of Samoa, o le poloinga whapaanga Samoa, is conferred on those who have made exceptional and important contributions to the government, to our state, the people and the life and the culture of Samoa, not only at the national level, but also at the international level. Those who have made contributions to corporations, the states, and those who have rendered lengthy and valuable service and friendship to our country. Sa soifo mai I le awhiv se lau tolu fitu. Ua walu sifuru walu tausanga le matua o lo soifo pea. E mai le whianga o sa fune me taulau niu silim palauli le whaalwha. Ngau tā vai sa vai salani whale alili. O lo ia umia ni whailonga tau aloa, whale awa onga. Mai le awhiv se lau onsu fitu, le awhiv se lau fitu wha, sa avea mwhai aonga le universite o le Pasifika I le fua. Le awhiv se lau fitu sfulu, sa tofia I lona I tūmalo, e le nofo al palmene le tūmalo palauli le whaalwha. Awhiv se lau walu lima o le awhiv se lau walu walu sa avea minsta o kabineta. O ia foi o matua whaiva I le korisi o le lumboenga fau ma le universite. Awhiv se lau walu se o le lua awhi na whawaina ai. Le universite o le aonga
ale amosao sa vavau. Ma o ia fo se tasi tu stala I longa. Pa ia le valaudia o le tuinato o le whailonga o le companion of the Order of Samoa I lana fionga I le papa le tangaloa le ota tama sau fatu Dr. Peter Pola ala I lima. Ia au te tapa ai ia na ionalo na fionga le ota na fionga to le ava ma na fionga fui mono ia tala mai to au fai masui o si o to tama le fionga le tangaloa. O lana ulu ai tautua I le malo I le afe I se lau fitu sifuru. Sa tautua I le mtanga aluenga al palimia ma le kabineta. Afe I se lau fitu sufa sa tautua I le mtanga aluenga pisinisi ala manuia ma leipa. Le afe I se lau fitu sifuru valu sa tautua I le whaaptonga o tau I mwhaavlai whaafosei. Le whaapea fo I le mtanga aluenga o leo leo. Sa to fielo na I tu malo. A wata wa veina no foa ai le afe I lau I furuono e o le pae inga o le lua afe ma le tasi le lua afe ma le ono o le pae inga o le lua afe ma le ono le lua afe sifuru o le pae inga o le lua afe sifuru tasi lua afe sifuruono sa ia ta wa veina no foa le sui fonga fitalai le lua afe ma le tasi le lua afe ma le ono sa to fia e vea fonga fitalai le lua afe ma le ono le lua afe sifuru. Sa vem min sta tina mai tai atina no manga fiso tai. Mai le lua afe sifuru tasi le lua afe sifuru ono. O fitu sifuru Tausaga lona soifua mai le fianga lo lumenga. Pa ia sa uninga te vala watu ia ile faletua o le fionga ia pol tofa ia to fu I vale lei fale moeli atua. Mo le tawa o ina o le pine mo le fionga ia ona po to fu I vale lei fale moeli atua. Ja, fio mai ala o fionga fou. Wale lava mai le fionga e tolo fua o ngase. Ia ua fio mai lon fale tua. Soi fu mai la solus furu tolo o kuso afe I selau fas furu lima. Wa to le valus furu tasi Tausaga lona soi fua. Se tam fanau ne fianga farfa. Siria mal tolo furu Tausaga ngalue le kale si metisio es fai au famaoni. Tau simtanga aluenga ile fianga o salamumu. Foilunga malai malu, whangatongo, whangaima, ta funa Amerika Samoa msa fotu la fai. Sa tofia ele kalesia metisi Samoa, e presteno ele kalesia metisi Samoa, ele Tausaga e lua afis fumalua. Malo lo manu malo. E sisunga il whawhenga inga ele lua afis furulima. O loa veneima, taitaifono ele kalesia sofatasi Samoa, le National Council of Churches. Taru mai le lua afe lua. Pa ia o le sauninga au te tapa ma le whaalolo
le sunga i le whawhengainga malolo manu malo le taitaifono le NCC le sunga e soli udi mo le tau auina le pini tau aloa a Samoa. Sa o ina i le tūranga lua Malisi. A o ina i le universite o Kilani i la whewhisalau whits furwha. Toi te liu mai sa mo nei tautua molona tunu o malona malo. A whewhisalau waluono, a whewhisalau waluwalu. Sa vea i malo i sili o le tatu malo. Whaiunga o tausanga a whewhisalau waluwalu. I le pae inga le nana, tō fia i lona i tū malo. Fale la time sa matau. Ia ave masuia fai pule o le tu malo. A fai fselau I vitasi, ave minister fatoanga va matua mfai nga faiva. A fai fselau I vaono, ve ma minister so fu malo loina. O ia foi sa ave masui palmia. E le pa engolona sud fal malo Tuto'Atasi o Samoa. Ave foi o ia minister tu risi. E malo lo nei la fionga ia misa telefoni reslef. O luas fulutou tausanga e fai pule le tu malo fale la tai masam tau. Pa ia o sauninga o te tapa man whaalalo ia lealo tamaitai o le fionga e le lau un fausia ia ona po misa telefoni reslef mo le tau auina o le pini tau aloa mo siona tua le fionga ia misa. Lalo te maitai o le whionga I le laun fausia ia Erica Reslef. Ia mais patele pe o valaulia. Na vea ma fai pule o le palemene. I le a fei fisalau I vatasi. Tō fia vea masui whonga whatalai I pai inga le nā. Soi fua mai I whaisto I le aso los furufitu o Februari a whaiv se lau whas furufitu. Tō fia vea ma whonga whatalai o le mauta. I le pai inga a whaiv se lau I vas furuono I le luafe ma le tasi. Pai inga luafe ma le tasi I le luafe ma le ono. Pai inga whapal mene le luafe furuono I le luafe luatasi. Na tofia e avea minsta o leo mfale pupui mai le luafe ma le ono se io atu I le luafe sultas. E malo lo nei ua todos fruto sanga avea mfai pule o le tu malo analofi no meletas. O stamali ina ilonga lon tulai mai I le fafoina o le fono usu o Samoa a o avea mfongftalai. O te tapa man whalalo, lau whionga leo pepe to le fua puru whawhisi. Ia, whionga ia lau whionga, mo le whae nātu o le pini tau aloa le tātou manu.
She was born on the 8th of June, 1911. She was the first principal of Papota Girls College for 50 years. She was one of the members of the Mau movement who advocated for Samoa's independence. She continued to serve her country with pride and humility. She passed away on the 8th of June, 1991. Ladies and gentlemen, the next award is conferred to a Tausaga Tuto'Atasi Samoa, the Mato Malietoa. Ya, firmaila o fianga pali moe Malietoa von Waiki. Ya, mo taliena o le pine le fianga toa. O le polo inga Samoa mo ngā luenga mawae, ma le tau le leia, the Order of Merit. Polo inga mo ngā luenga mawae, ma le tau le leia, e whae inatu, ia ilantou, sa whai ni tau tua mawae mo Samoa, e le ngata I Samoa nei, ai whae pia tūlanga whae wā malo, ma sa o lantou tu inatu ni sa whanga mawae, le alualu iluma, o so si tau mwhainga, ai maise, le poto salalau, tūlanga tau wa o ina o whanau, le tūsia o tūsi, tūlanga whae sa nisi, Mama tau bufale lotu. O le fionga ia whamasanga wa whasuanga te le sia le pia. Sa vea ma whaiaonga o le rua iaonga a mata I tamalingi la whewsela uono sifulu. O ia sa ia whatuina le ofisa utu a onga a mata I songi. O ia foi sa ia whawaina le aonga whaiaonga moa onga a mata. Sa vea mwhatono por kalame moa onga a mata le universite ia ukilani. Lua fe malafitu na fatuina ai le aonga mata Evandale o la ukilani. Faurulunga al por kalame ma onga whawhaiaonga al Pasifika ia ukilangi li Auckland College of Education. Ma o se tamali o se tamaitai wailonga no na sao I tūlanga tau lea o tauina o whanau tūlanga tau a onga e whapea fo I le poto salalau e le ngata I Samoa nei a e whapea fo I Manusila. O te wala watu ma le whaalalo, I lau whionga a whamasanga wa whasuanga te le sia le pia, whiomai mo le tali eina, o le whailonga tau aloa Samoa. He was born in 1972, a talented warrior of Samoa. In his record of being a professional boxer, he recorded 52 wins in 59 professional boxing matches. Out of the 52 wins, 43 victories by knockout. He was ranked among the world's top heavyweight boxers from 1996 to 2003. He was a bronze medalist in 1992 Summer Olympics in Spain. He was a gold medalist in 1991 New Zealand Championships. He was a gold medalist in 1990 Oceania Championships. He achieved gold medal 1990 New Zealand Championships. And in 1996, he was the champion, not only in New Zealand, but across the Pacific. Paiao o sauninga tu whaatasi o tō ao, le whionga whamuinato le tai David tō, whae nātu iei, le pire tau aloa Samoa.
o le silfia o leo fo o whengai le whionga whamuina ma leo tawina. Whanau tā alo le tunu u whaipilenga e o mai i tai au nei. He hails from the village of Lalamanu, Alipata. He was born on the 30th of June 1995. He was born a talented boxer. Right now, he is the champion, world champion of the Ring magazine. He is a two-time world champion of the IBF world title belt. No defeat so far. He has recorded 30 wins in 30 professional boxing matches, 23 wins by way of knockout. He is the #1 cruiserweight champion of the world. Ladies and gentlemen, can we welcome champion Chai Opitaya. Ladies and gentlemen, Chai Opitaya. Whaua watu le tātou sauninga e le whionga fiso. Whaftai atu lau whionga i lau mamalu, whaise malo longa, whaftai tele maispati mo le whionga i lau mamalu. Lau whionga le lipa almia, ia whinangalo malia o te tāpala o whionga mo le tau oina o nisi o tātou whailonga o lo whaua o man whalalo. O se formai whauina Samoa. Le mas fuluono Tausaga o tautua o se formai e Samoa. Luas fulutolu Tausaga nga lue ai le malo e ala i le whale mai tele i matotua i upolu musawai. Tolus fulutolu Tausaga nga lue ai o se formai tu maoti. O ia o le recipient o le Special Award i le Tausaga tenei o le Lifetime Achievement Award. Awhi fselau lima i le awhi fselau le tasi le awhi fselau lima. Sa whapena o na whauina mai ai i le aonga whafomai fiti ma mata i len tautua i le awhi fselau lima. Se ia o lava i na malo loli taia. Pa ia o sauninga, o te tāpama le whalalo, lau sunga lea tau le sa lea na Dr. Lancelot Eves, mo le tau aoina, o le pina tau aloa Samoa. O le sunga pali i me mea alanga e lua Samuelu Petaia. O se tasi o fomai i whauina a Samoa. Mai le whionga sa pali sa vai mai vastai a mata le tautua le sunga pali e le soifua maloloina i le awhi fselau fitus fululima. Ua limas fululua Tausaga o ngalue i o tātou whale mai o polu msawai.
O lo ia o mia whailonga, whaapitoa i to mai whaapitoa e pe o tautonga, tonga whitinga ma vai moe. O ia o le teitai whono, o le whomai i Samoa, e se furu whātausanga. Sa ngalue ia o se tasi o sui o le komiti o le palola Samoa, mai le lua afe se furu tolu se i o le lua afe lua lima. Tolu tausanga sa ngalue o se tasi o komiti whatonu, o le whaaratonga o le pulenga o suawai. O ia foi, na ia whaatuina le Plaza Medical Clinic, ma le Petaia Medical Clinic. Pa ia o le sauninga, lau whionga, lau sunga pali i me mea a Samuelu Petaia, ia whiamaia. Whiamaia lau whionga. O se matai, whionga ia tofa mai sai pipi sawai. O se whai aonga wha uina, sa vea foi mapule aonga. A matalan tautua i lei fifi. O se whai aonga, ia e wha pea foi. Lona whenga iai, ma o aonga, ale e kalesia, o le aupa i o aso e ngatai. Sa vea foi mataitai whono le sosio pule aonga. Mai le afe i vasalau i waiva i le lua afe ma le iwa sa avea i mwhaatonu a onga i le University of Hawaii, the National Tropical Botanical Research Institute. Ma le lua afe ma le iwa i le lua afe lua wha, o ia o le profesa o le ngangana Samoa i le BYU, Utah, America. O ia foi na ia whaatuina le atinae, mo le whioanga o sai pipi sa vai, o le avea i lava e o mai le taimine i o whaingoinga le Center for Culture and Environment. Pa ia o sauninga, na whionga ia tofa, tawana, na mula ulu wa futi tawana, mo le whaidonga tau aloa Samoa. O si o nā whine o le au i mai tofa, o Justina tawana, ia mo le pine tau aloa si o na tamaa. She was born on the 4th of April, 1926. This year, we celebrated her 100th birthday. From Leova and Patamea, she entered religious service as a sister to Mai Taisa at only 20 years of age. She was a teacher at Falealupo, Leone, American Samoa, Savalalo, Leumoenga, Falefa, and Leova. She had dedicated 80 years of service to the Catholic Church. She continues so today, supporting services to the Church in Samoa and in overseas. Ladies and gentlemen, can I welcome Sister Maria Toletea Toyofanga to receive her award. The next award is the Officer of the Award of Samoa. This award is conferred on those who have made significant and meritorious contributions to Samoa and excelled in their respective fields, not only domestically, but also internationally. Ua tu'umalo, peita ia mana tua pelo na sao. So I fo mai la solus fultolo Januari a fave sela umalatasi. Mai le fioanga o le ova e fa pe foi ma pianei. O stamali i longa e le taleni o musika fai pese tu si nota.
Afe fselau lua tolu saya tu fatasia I fa I pua pia. Afe fselau fast food maltasi saya tu fatasia I fa I pua le wa. O ta nei le so e fa fia I fo I fa I pua mai le fio anga le wa. Afe fselau fast food valu saya langi na I le vi o tanga vai o Samoa tulai masisi ya laufua. Afe fselau lima saya tu fatasia I fa I pua le lepa isawai. O lona tua ai inga tafuna I kuresa na ia tu fatasia le pese lo tanu na ufana wai. Pa ia ar sauninga e ui na tu I malo ai mana tua pelo na sau. Na fionga ia inga sau ni kuresa ioane. O sui o le whanau ana whongrain mo le tau au ina le pine le fionga I inga. He is the first Pacific Islander to enter into a New Zealand government ministry in 1996. He first represented the National Party. He was the Manukau City Councillor from 2004 to 2010, and also the Auckland Council in 2010 and 2016. He was a board member of the Manukau District Health Board from 2004 to 2016. He is a member of Cities Against Discrimination in Asia Pacific. He was asked to chair the Asia Pacific region, but decided to leave Auckland Council and couldn't take up the position. O ia o se matai mai le fioanga o whalalatai. Ia whai sarau whitutasi sa vea ioia ma konsale I mata uputau ma whainga malo e rea tunu o Cook Islands. O ia o se matai longa o Samoa ma se tamali o Samoa o lo o whapenao na taula mo I le mau o Samoa I te tonu New Zealand. Pa ia o sauninga. Na o whionga anai lupe matasila lima Arthur John anai. Ia whio mai ana o whionga. Hene tau aloha Samoa. E mana tua pēr le tautua e ui lava ina tō whāmai tia. So I fō mai I da susfurulua o mati a whaiv se lau whās furulua. Sa tū mā lo I le lua a whais furufitu. O ia o se lo ia whauina a Samoa. Tele tausanga o na lue le ofiso lo I sili. Ia e whape nā fōi. O na ngalue o se whailau tusi, o le whailau tusi mua mua al tātou malo, the first secretary to the government. Le mas fululua tausanga o tautua matavela I si o tātou utunu. Pa iau sauninga, ne whionga tuala tamalalangi kaunita lo veni nari. Mo le taliaina le pine a Samoa. O sionalo ia ala I malo falefatu e nari. Ia whiuma ia mo le taliaina o le pine le whionga le lo ia.
O se whaiwhai au whauina le tunu. Tele tausanga o tautua. I le whai au o le tala le lei. So I fua mai le a whaiwhisarau whasfurfitu. Ua tu malo I le amatanga o le tausanga nei le sufitu Februari lua whemale lua ono. So I fua mai sa tala tuila Amerika Samoa. Au tauina I le aonga le kale sias fitu I le rovai le a whaiwhisarau 5 furutasi. Whau mai le Universite Linda e California, Amerika I le a whaiwhisarau nono. A pena foi on whau I le whailonga o le Masters in Theology I le a whaiwhisarau no iwa. A vea mawhai aonga. A matalan tau tua I le ngaluenga le atua I Amerika Samoa I le a whaiwhisarau fitu su fitu. E whapena foi I le a whaiwhisarau walutolu I na ua mata le ngaluenga I New Zealand. Ono sfurfatau sanga. Ngā rurue ai ma le whionga I whaletua ia Tiana Mapapu e le whafoina a meisa o le taita inga o le ekalesia fitu. Pa ia o sauninga e ui na tu malo sunga I whawhenga inga ia pasta ala I moana wili papu a mana tua pe alona sau. O le whionga I whaletua. Tau au inga le pini. Mo le sunga ia Pastor Willie wa tu malo. Sa vea mfatonu o le Youth for Christ, o le autalavau mo ke riso I Samoa I le a whaiwhisalau I vasifulu. So I fua mai le a whaiwhisalau 5 sifurfitu. Tu malo le sunga I le whawhengainga I le sufitu a peria lua whelua tonu. So I fua mame whaavai lele mai I le whioanga o saina I whaleata. A whaiwhisalau 5 sifurfitu. Whawai ina im whatuina le Kalesia le Worship Center Christian Church I Samoa. E o mai li taimi nei, ua I vasfurulima e Kalesia ua mawhai o na whatuina e totonu o New Zealand, o Australia, o Amerika Samoa, o Hawaii, o Amerika, Afrika I Saute, o na o le ngaruenga. Sa whitai tō ngai sunga I le whawhengainga. Ai meisa o le ekalesia. E ai o le sauninga, o le sunga I le whawhengainga I ui na tu malo. Ai mana tua pea le sao o apostola vidam mafoe. E le ati na e o ekalesia. O le whaletua I a lavina mafoe. O le a whaeina te I le pinatau aloa. A le sunga I le whawhengainga ua tu malo. O le sui le polo inga Samoa, o le whaelonga le member of the Order of Samoa, e whae natu ia I lantou, e amana ia I lantou sa whanga mawae ma le alo ia mo Samoa, I lo lantou ngalue puna wai, ma mai le ngai so stau mwhainga I tono le tunu, whapea tau mwhainga mo le manuia lau tele ma le tau le leia o Samoa. Tu malo, I le asus furua no iula I a whaiwhisalau iwa iwa. A o tauina I le Universite Victoria I Wellington, o se lo ia whauina Samoa. Nga lue whaalo ia I tutono le atunu. Tō fielo na I tūmalo whapalemene. I le tofio le I tūmalo. Sa vea minsta te tele o ngā luenga le malo. Peitai. Oro si le fia le tunu un whawela vela fi ifsala uiva iwa na tu malo ai.
a o ia sa vea ma fono fautua. O le taitai fono le fono fautua Samoa e New Zealand. Te leo na sao e whai ngā malo mo bufai o le tunu. Pa iai o le sao ninga, le auna po luanga lau le vaula kamu. E ui na tu malo, ia e mana tu pea lo na sao. Alo e whaasino ia luanga lau, to le foa, ma masoe, ia, ma ia se i receive le award o si o lua tua a. O se kapiteni whamoimoina e foi ina sao le tunu i lunga o le vasa e manatu a whai e te malanga mai sawai e te sila fia le lei le kapiteni le nei. Tele lona sao mai la whai whalau whitu suru lima i le lua whitu suru lua. Sa vea foi ia mo fisa langolango o le whalaptonga o Waa Samoa. A whai whalau whitu wha, e sa iei lona sao i le whawaina o le whalaptonga o Waa Samoa. Iei ona whailonga whapitoa i tūlanga tau kapiteni ma le saunga le mua o Waa e whemala ngā i runga o le vasa. Tolu suru whitu tausanga na vea ia ma kapiteni sa foi ina sao Samoa e whemala ngā i le vau polo musawai. Pai au le sauninga, tu whatasi o tō au, le whionga tu whilau ta po i soti mapu. O le tau au ina le pina tau aloa Samoa. He was a household name in the 70s. One of Samoa's first champions in professional boxing. In his career, he recorded 43 wins, 23 victories by way of knockout. He was a proud ambassador of our country. He retired from professional boxing in 1982. He was inducted into the Samoa Boxing Hall of Fame in 2010. Ladies and gentlemen, can we welcome Sunga Pali'i Montgomery Richard Beetham Sr. to receive the award. Wale pa umai le Sunga Pali'i, am Sunga Sua o siona tuafafine, ia mole. He was born on the 8th of April 1965. Hails from the village of Mota'a. Graduated from the University of Auckland with a Bachelor of Arts, Masters of Arts, and Bachelor in Town Planning. He contributed enormously to the All Blacks, to the Manu Samoa, and to the development of rugby in New Zealand and Samoa up to this day. He represented New Zealand and Samoa at the international level through rugby. He was the head coach of the Manu Samoa from 2005 to 2007. In 1990, he received the New Zealand 19 Commemoration Medal
In 1997, he was the member, or he became the member of the New Zealand Order of Merit. In 2003, he was inducted into the International Rugby Hall of Fame. He was knighted as a companion of the New Zealand Order of Merit in 2017, and he was inducted to the Pacifica Rugby Hall of Fame in 2025. But yeah, Sauninga, can we put our hands together for Lauli Savai Michael Jones. Sa soifo mai le fianga o papa sa tau i savai. Vai sala, ma vai fale alili. Ua valu sifuru tausanga le matua o lona soifua o loo pule alofa le atua. A o tau ina le aonga tūnanga lua i vai sala ma le korisi maulunga, le korisi o Samoa. Sa o tau ina le korisi whawhaife au malua. Sa ngā lua i leo fisa o leo. Ma le ofisa o tiute. Sa vea mawhai aonga le korisi whawhai au i malua i le tele o Tausaga. E fast fulu futasi Tausaga. Sa ngā lua e whawhai au ai. O ia o se whai au sa ngā lua e matausi mta ngā luenga e whakasai sa lei lua. E whapea foi ne pulenga i sa lenga ma mta ngā luenga i whasale leanga. Sa vea masui tei fono le whakasa, sa to fia o ia o le tei fono le whakasa i le luafe, ma le valu le luafe sifuruono. Pensione malo lo manu malo, ai o lo whapena ona maulunga pela na tautua i a Samoa. Pa ia sauninga o le fionga i le whawhenga inga malo lo manu malo, Reverend Tavita Roman. The Head of State Service Order is ordered to honor those with outstanding and meritorious service to the community and to the public service. O le whailonga al poloinga, a lea o le malo, mo le tautua mo ngā luenga whaaloto I whale, a mai se fo I le tautua mo ngā luenga al malo, whai on whae nātu ia I lātou, wa lo ia lo lātou sa whanga mawae, ma le tautua inu, I tū malo, ai mai se o si o tātou utunu. O le whionga ai Europatea John Rhodes, stasi o tamali'i, ua loa lana tautua I si o tātou utunu, e le ngata I tūlanga I whaangatama I tūlanga taulakapi, o ia sa ia whaavaina le aulakapia le au kilani reti I lea awhiwhisalau iwa sifulu, lua sifulu whātau sanga sa Vampire Steno le unlakapia sa moa I au kilani, sa whaavaina foi le tele o tamunisanga I tono New Zealand e peo le Samoan Consular General Cup, ma le taito a fitu au kilani Samoa, the Auckland Samoa Sevens, tele tausanga o vea ai, a whidiwhidia o lakapia Samoa, e le ngata mo Samoa nei, e whapea foi New Zealand I au kilani, Presidente o le lakapia Samoa I au kilani, o ia foi sa taito I fono I la lakapia, ia I New Zealand I o tahu, ma o se tasi o tamali I wa tele lo nailonga, ma I longa lona sao, I le atina eina o le taalonga lakapi I totonu I si o tātou tunu. Pa ia o le laulia, ia,
tu whaatasi o tātou au le whionga ia Ailopatea John Roach. Mo le polo inga Samoa. Balu sufutasi Tausaga le matua o lona soifua. O lo malo sipea. Sa tawina ile aonga malisi mulivai. Tele Tausaga o ngalue I totonu si utatu tunu o evema. Failautusi ia ile fionga ile tapafa sina ile mali toa o vea ma au malu le malo mali tele o Tausaga. Fast fulu Tausaga. Sa ia ona im ngalue ile maota o le ao le malo. Mai le fionga o sa le au le mavainganga. Pa ia o sauninga tu whaatasi o tō ao le sunga il pali I tō I vao Paul Perez mo le whailonga a Samoa. Lima se fulu Tausaga, lima se fulu fitu Tausaga. O lana tautua o se whaiaonga. A whewsala onu fitu na vea im whaiaonga I tūlanga lua I a sau. E fitu aonga tūlanga lua I le tunu na whaiaonga ai. Le aonga tūlanga lua I loto whanga. Le aonga tūlanga lua I sa whata, o sa tawa, o papa sa taua, o whale alupo, o sa mata. Sa vea mpule aonga I tūlanga lua, I whale alupo I le a whewsala uvanuvalu. Sa vea mpule aonga I tūlanga lua ne iafu, a whewsala uivalima. Sa vea ma sesi aonga a le tua sau, I le Tausaga I luafe. Ma wha wau pea lana tautua wha sesi aonga, se iao ina malo lori taia. Pea o sauninga tu whaatasi tō ao, le whionga sau ni maa pasi weli. Mo le whailonga a Samoa. O ia o se pailate whauina a Samoa. A matalon soifo ngalue wharetupe o Samoa, le Bank of Samoa. E whapea foi na vea ma se tasi o traffic controller e le tātou malaiwa lele I whaleolu. Ma vea io ia ma pailate sa ia foina ia tātou valele whemala ngai I le vau tuila manua. Sa vea foi ma tamatalo o manu Samoa. O se tangata taalo lelei, ma taalo ilonga. Peitai I lafi fisalau fitu, na tula ia se whaavlawe mātu ia, ina ua pau le vaalele sa o la foe ina whaatasi malona soa pailate. Maali li umal pasese, na o ia masi alu toto sa whaapenanu whaasahoina I le whaalawe. Pai au sa ninga o tatou whailonga mulimuli, whae natu I le li pailate ia tautai toko te whaeano.
After ya tu la fiona le palmia lava pale fo imole tau o ina opine ne yaso. Le paya o Samoa, to our esteemed guests who are here with us, the Honourable Speaker from Fiji and your good lady, and the titular head of Tokelau, thank you for being here. To the members of our diplomatic corps, thank you indeed for honouring our request to be here with us to witness the conferral of the awards to those with meritorious service to Samoa. Pa io le tunu, fa io matu leo fa tawa. E mol moli atua ilo matu ngang fa ftai tele. Le nei o maulunga le nei aso. Ia ona lo tau fa malo mai ma le tala mai o ao. Ma tu le fio ngai le o malo le malo mo na sofo. E fa pe fo ila fio ngai sui o le fono sui to fia. Pa io ka peneta fio ngai fong ftalai. Ia mai se o mi salango lango pa io tai o ekalesia ai mai se o ona le tua le lo tatu tunu yo tu lang falupe e ye le matu ta finga ia o lea ua fofonga le tua i ne yaso mal fa moe matu manatu foi ele uman fa yaso le o le tua le silua Tausaga o lo manai to e fatino foi i ne fa moe ai to e mole tu lengang fa tele ia ele paia o tupu mai se foi ia o fionga i tamai taisa ia o fa fenga taulangi ma le lo le tunu sa fa ina to i pini to lo tatu malo vi ia le tu le to o to le tu pala ni sa noanga tai o malo ma tu manatu fai le mo tatu ai to e fai lo le ngang fa ftai po il committee le fiatu le fionga ia mo soniolo fionga le aki epikupo e fa pe foi sunga ya pali ma le fionga ya leota ma le lo nei committee e la nato nga luenga sa nga patia i le famasina le nei o taula o le famo moe se mai se pati mo committee ya ona fa tai lo sa mato tala anga le leile tua e le fa o wino por kalame al malo Tuto'Atasi Samoa o lo fa matalie nei tai mo no ya aulo ye foi talinga sua o tapena ina ia mo le tamafutanga i nei holy. Can we thank again and acknowledge the presence of His Excellency the Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji and His Excellency the titular head of Tokelau. Tapale mafalolo lo sunga fafenga ia mo le faiwino le nei sauninga iona tala mai leo ao tatu ainga mo le faulaina o tatu malo. Se o tātou te tālu. A le manuia ma le file mua la o fio le atua le tamā. Le alofa sisilia se o Yesu Keriso lo mātou ali I ma lo mātou whaola. I le mare mawhitanga whai pēa ma lo lava nganga pa iai. E tū mau mai lea I lunga nei whātasinga. Ma lunga si o mātou atunu o Samoa ma le lanolangi atoa. Ono Yesu o mātou te tālo atua nei. Amen.
Enjoy Sam's independent specials. Remember to take advantage of our independent specials only at SAD, simply the best.